Evo ovako. Prvo, pazite da mu je dobro postavljena lajna. I ne ga hendlate ovako, kao što Darko ovo radi. Tako se psa ne hendla. Psa se jednostavno, stop, uzme se u jednu ruku, u onu ruku koja je prema sucu. To je najčešće lijeva, u ovom slučaju je moja desna, jer gledamo gdje se snima. Šta se vodi ovako? Znači, ja sam promijenila ruku, zato što u ovom slučaju sudac nije bio u sredini i gledao kako ja idem okolo. Nego je sudac na jednom mjestu i pas uvijek mora biti između suca i vodiča. Stav. Evo, Flo već sama staje. Pokiju treba isto ovako raširiti noge. Gledajte da prednji budu na 90 stupnjeva. Flo sad nije baš nešto ošišana, zato ovako izgleda. Postavite lijepo ruku. Sudac pregledao psa. Oko psa se može stalno imati, kad je pas lijepo utreniran. Pokiću možda ne bi bilo loše ovako postaviti i onda ga držati na free. Pogotovo ako on hoće mahati repom. Recimo, meni Flo to ne želi i zato Flo uvijek ide na pravi stop. Ajmo još jednu. Mijenjam ruku. Pošto znam da Pokiša se zaletava u noge, onda je najbolje da ga se hendla na kraće, ali da ruka bude dalje. Znači da pas bude dalje od vodiča. Ovako da se. Tako da tu nema šanse da se on zaleti pod noge i oba dvoje da padne. Stav? Bravo, bravo! Eto ga, to je to.